کۆمەکە کەچ و ژنێن دهۆکن کو دەیگوت و بەژێل سەرهۆکارێن کیمیا ڕێژە ژنا دجێ بڕیاردال دهۆکەن لەگەڵ گوتنەوە ڕێژە ژنێ دەڕێوەبردنە ڕێوەبەری و فەرمانگەهادال دهۆک کێمترەش 10 سەدێ مامۆستایەکە زانکۆژیت بێژێت ئەڤ ڕێژە کێمش هەژیل سەرڕاوەستاندنەیە ئەڤروکەم کۆمەکە باحث و ڤەکولەر و چالاکڤانە ڕۆژنەمەڤانیت کۆمبوونڤێرێ مەدوێت پەیامەکە بگەهێنین و ئەف ڕێژە ژنێ خاصەتەن الباژێرەکە وەکی دهۆکێ ناگەهیتە 10 سادێ مەدوێت هەرچنە بیت ببیتە 25 سادێ و مەدوێتن ژن بچیتە جهێت بەرپرسیاردا و جهێت چێکردنا بڕیارێدا ji بۆ هەندێ پشێت پتر هاریکاریە کچێ بکەت هاریکاریە ژنێ بکەت دهۆک بە باژێرە پێکڤەژیانێ و کەمە ئاین و نەتەوات ئێتە ناساندن لێ کچ و ژنێن کەمینال دهۆک ji rêjawان di cihê biryarê da nerazîne. Me ev ixtiyar kirin ku medîd giring e ku pêk ve em bigihîne wek bêjin mecmueka nîqateke erê meselen sebeb çi ye rêja gelekekê û em çi bikin ke pêk veka rêja jinê li van cihên biryarê de berstir lê. Merem ji vê çalakî ew e em dengê afretan bigihînin ku ew jî wekî zelamî yeksanî kar bikin û mafê wê jî nehêta windakirin bêjin ew jî li dezgeha û cihên biryardanê kar bikin û peyvan bigihîne cihên biryardarî ku afretan jî bi rêza zelaman bihêne hesab kirin. Ji bo zanîna hokarên vê rêjekirina keç û jinên kemîna di cihên biryar dal dihok rêxirawa dakiya geşepêdana jina ezdî çendîn kes û layanên peywendar înane ser xetê ji bo pitir giringîdanê tuwana û mafên jinên kemîna el dihok. Şevra Xedir Kursan News dihok.